nama rekli da je to ovdje. Ovo jeste do ovo, nego je ono 220, to smo isto rekonstruisali. Estoy llamando a todas, con calma se baila esta danza. Hoy esos temas en mi fe, Jedan, dva, smanji muziku, što je? 1, 2, 1, 2. zaboravio nas se sve. Crnogorski elektroprenosni sistem je opet investirao u sigurnost, investirao u kvalitet. Stalni rad na upređenju i modernizaciji prenosne mreže i elektroenergetskih postrojenja u cilju sigurne isporuke električne energije naš je imperativ. S tim u vezi, danas se nalazimo ispred trafostanice Mojkovac, gdje su uspješno završeni radovi na proširenju ovog elektroenergetskog objekta. O svemu tome nešto više iz ugla izvršnog direktora gospodina Ivana Bulatovića, pa ga ovom prilikom pozivam da uzme riječ. Veliko mi je zadovoljstvo da vam se obratim povodom završetka ove vrijedne investicije. Nakon prve faze rekonstrukcije trafostanice 220 na 110 na 35 kV Mojkovac, koja je završena 2013. godine, kao prioritet se nametnuo projekat proširenja istog elektroenergetskog objekta za jedno novo transformatorsko polje 110 na 35 kV, koje će obezbijediti potpuni stepen sigurnosti u transformaciji 110 na 35 kV u tački priključenja na prenosnu mrežu sa koje se napajaju distributivni potrošači opština Mojkovac i Kolašin. Prva faza rekonstrukcije je obuhvatala formiranje sabirničkog sistema i opremanje 2 dalekovodna i 1 transformatorskog polja, 2 mjerna i 1 220 kV sekcionog polja, izgradnju dalekovoda 220 kV po principu ulaz-izlaz, dužine oko 2,5 km, kao i izgradnju rasleta 110 kV dalekovoda Bilo Polje Mojkovac i Kolašin Mojkovac, u koju se, moram naglasiti, uložilo oko 2,5 miliona eura. Imajući u vidu činjenicu da postojanje samo jednog transformatora 110 na 35 kV nije obezbeđivalo potpuni stepen sigurnosti i pouzdanosti, pogotovo u situacijama njegovog ispada iz pogona ili prilikom redovnog održavanja, CGS je ušao u realizaciju ove veoma zahtjevne investicije, za koju je izdvojio preko 1 milion eura sopstvenih sredstava. Uvažavajući vrijeme i svečanost trenutka, pomenut ću samo neke najbitnije detalje projekta. Naime, ova faza se prije svega odnosila na proširenje TS Mojkovac i to izgradnju i opremanje novog transformatorskog polja, rekonstrukciju sopstvene potrošnje, ali i zamjenu 110 kV prekidača u dalekovodnom polju u Ribarevine 2. Benefiti su već sada uočljivi i oni su višestruki. Naime, CGS je uspio da u roku završi ovaj kapitalni projekat, čijim puštanjem u pogonu obezbeđujemo dugoročno rješenje za sigurno i kvalitetno napajanje konzumnih područja Mojkovca i Kolašina. I ne samo to, ovakvo elektroenergetsko postrojenje visokog kvalitete i performansi postavit će osnovu za brži privredni i ekonomski razvoj ovog dijela Crne Gore. Proširenje omogućava pouzdano napajanje konzumnih područja Mojkovca i Kolašina, kao i smanjenje trajanja beznaponskih stanja. Projekat je važan i s aspekta obezbeđivanja uslova za priključenje obnovljivih izvora električne energije i za nesmetan razvoj i drugih investicionih projekata na području Mojkovca i Kolašina. Ne treba posebno isticati da su posvećenost i stručnost naših zaposlenih bili i bit će odlučujući faktor na putu realizacije planiranih investicija, jer kompetencija, odnosno znanje, najbolje ilustruje našu snagu. Radovi su tekli planirano dinamikom, tako da se za sada nalazimo pred kompletno završenim, savremeno opremljenim objektom koji možemo, neću biti skroman ako kažem, biti i više nego zadovoljni.
Iskoristit ću ovu priliku da pomenem da su na projektu, pored naravno radnika CGS, aktivno učestvovali konzorcijom Eminent, deo Podgorica u dijelu projektovanja nabavke opreme izvođenja radova u novom transformatorskom polju TS Mojkovac, kao i kompanija Novi Volvox deo Podgorica zadužena za nabavku transformatora 110 na 35 kV snage 20 MVA. Zato koristim priliku da se zahvalim svima koji su doprinijeli da se posao dovede do kraja. CGS neće stati ovdje, on će nastaviti snažnim investicionim aktivnostima koje su neophodne prenosnoj mreži crnogorskoj privredi. Ovoga puta pomenut će samo neke koje će obilježiti 2016. godinu. Značaj izgradnje TS 110 na 10 kV Kličevo, čije je postrojenje zatvorenog tipa po najsavremenijoj GIS tehnologiji, ogleda se prije svega u sigurnijem i kvalitetnijem napajanju potrošača električnom energijom, otvaranju mogućnosti priključenja buduće vjetroelektrane na Krnovu, kao i novih potrošača, ali i stvaranju uslova za rekonstrukciju postojeće trafostanice Nikšić. Na istoj lokaciji je planirano elektrovučno postrojenje za potrebe napajanja željezničke pruge Nikšić-Podgorica. Novi elektroenergetski objekat biće povezan sa 110 kV kablovskim podzemnim vodom na postojeću trafostanicu u dužini od 4 km, čija se finalizacija očekuje u 2016. godini. Tokom ove godine očekujemo realizaciju 110 kV dalekovoda Tivat Kotor i stavljanje pod napon 110 kV trafostanice u Kotoru. Moram ovdje da pomenem da i pored problema koje imamo na realizaciji samog projekta, odlučili smo da svu ovu investiciju završimo i daleko stavimo pod napon do kraja 2016. godine. Posebno mjesto u snažnom investicionom ciklusu CGS-a zauzima podmorska interkonekcija sa Italijom, na čijoj se realizaciji ubrzano radi sa obje strane Jadrana. Sa našim strateškim partnerom Ternom realizujemo jedan od najzahtjevnijih projekata trenutno u Evropi. Trafostanica u Lastvi, prva 400 kV trafostanica na Crnogorskom primorju, biće završena do kraja godine, dok se završetak priključnih dalekovoda očekuje sljedeće. Ove godine položit će se i značajan dio podmorskog kabla sa crnogorske strane obale. Još jednom vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem što ste svojim prisustvom uveličili našu svečanost. Hvala. Hvala. Želim prvo naglasiti da je opština Mojkovac postavila sebi visoke ciljeve kroz viziju njenog razvoja, da polazeći od raspoloživih resursa i na bazi realnog planiranja, Mojkovac u budućnosti vidimo kao uređen turističko-poljoprivredni centar sa očuvanom životnom sredinom, valorizovanim prirodnim resursima, konkurentnom prerađivačkom industrijom, pozitivnom poslovnom klimom, kvalitetnom infrastrukturom, raznovrsnom ponudom obrazovnih, kulturnih i sportskih sadržaja koje zadovoljavaju potrebe njenih građana. Da bi sve ovo postigli, neophodno je da konstantno radimo na razvoju sveukupne infrastrukture. Projekti iz oblasti energetike predstavljaju značajan doprinos ravnomjernom regionalnom razvoju i u funkciji su ekonomskog rasta. O značaju snabdijevanja električnom energijom u 21. vijeku suvišno i govoriti. Zato danas, zahvaljujući Crnogorskom elektroprenosnom sistemu i projektu vrijednom više od 1 milion eura, obezbijedit će se značajno povećanje pouzdanosti i sigurnosti napajanja, kao i poboljšanje kvaliteta isporučene energije potrošačima u opštinama Mojkovac i Kolašin. A treba dodati da će i sve veći proizvodni pogoni na teritoriji ovih opština dobiti stabilan izvor napajanja neophodan za njihov rad. Posebno ističem da će ovaj projekat doprinijeti realizaciji najznačajnijih projekata za našu opštinu, otvaranje planine Bjelasice sa Mojkovačke strane za izgradnju budućeg ski centra, kao i povezivanje novih mirnih hidroelektrana koje će se u budućnosti izgraditi na teritoriji naše opštine. Posebno me raduje činjenica i uvjeravanja koje sam dobio od ljudi iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema, da u buduće nećemo imati neprilika kao što su one bile 2012. godine, kada Mojkovac i Kolašin više dana ostali bez električne energije usled velikog nevremena. Sa željom da se i u narodnom periodu okupljamo povodom ovako važnih događaja, sve vas srdačno pozdravljam i čestitam Crnogorskom elektroprenosnom sistemu. Hvala vam. Nama i ujedno koristim priliku da vas pozovem na... Prostorne probleme, onda se dosta razmišljanja